Ek ka magtilaw si ako, bangwen ko gatuloy iye pagurong ko motor bihitin lo rambasilan. Buek ka ni sweldo ko, amban YouTube, dukamban Facebook ni asiampu ngibo. Katauhan bibang way gatuloy, pigi sa babiye may sinduehin. Bahu pagua pe video kung gabi bisan da oras, 2 oras, kaniya-kaniya ni maghinang reaction. Astel, gay mabaya, na siya susunanong bimi idol. Mangway gatuloy ko iye pag urong motor bit dambasilanin. Upainhan kan ni ko mag-withdraw sihin, pamili motor na iyan motor bit. Pangurong sinesine sinuel telurang basilan. Niya ni may maghinang video, pagua, ngisi-ngisi, pagua na impen ng katelumpu, bupenno pewe kiki. Ubus niya pe pagua magustad-ustad. Uwe haram ko sweldo amban social mediahin amban si Facebook uk si YouTube. Sa inyo kaharam na bukinapitalan. Pangeddo no hadda BIR ludam sabela. Memindue mintel kyo happy makagasto kyo diawa 2,000 kapital na isa. Karuenen manggana bangko no. Mageddo kyo bangko. Magbira-bira kyo hapsabela hap bangko mageddo. Diawa gastuno naman may 2,000. Duwene. Si Katelo mel di cellphone kyo. Pagbidyuhan no. Lagi ni ko haga siya kuinin haga labi siyang 10,000. Telo ni kapital. Si kaampat ini pe kapital nin. Dia menjadi haram. Kapital nin maghinang kyo video. Suga niya idea no. Iya pikilan no. Ubus sangin mag-edit kyo video. Kulang ni kyo si tuli kilawan. Mag-edit. Dukad dyan niya upload no. Ubus binisa pe haram. Na iyan may idol hangkan gatuloy iye. Pag urong te motor bitin lurang basilan.